Bishop wa Kabale Diocese Right Reverend Karisto Rubaramira ubwabire nagamba aha mukorgo kurunda na sente eze kwombeka ibigombe bitari bimwe na bimwe omudayosisi ni yemwe agizirenga bafu neba ho buri mwaka kandi ine kigendura cyo kureba ngo yarunda na sente ezo kutungura projects za diocese ni yemwe yenda kongera kubashima abe byakorwa byakozwe kuhakarere byakorwa kandi no twakora kufundishira bafu Uliomwe munyichize msime mnoga banyani wetu Sheikh Kasim na banyani wetu mwisha nabo basime mnoga Omugambo bye obira ryo mugenyi mukuru aha mukoro ngo gumwe kandi ryo muhezi wa president omwihanga retired Major Jessica Arupo kandi rwekirwe Honorable Dr. Chris Baryomunsi agizirengwa abanyakigezi bashemeye kurenga barwana amashija okureba ngo bagarraho ibishara ahabo kubebi byo nibigendwa mikwato aho munonga ruhanga kabihangebi yaherezo muto buvunanitibwa okubirinda kwabirindaje ibyija kutunanura bitubeiseho tunabwejo tushemereye kureberera eze funje sharara amahamba okugira ngo teija okubaho twakikire nga gavumenti twagira ngo abantu baruge omusharara Nobwishengero ya Uganda ryashaziremo amatawuni anakwegita hagandi kubaza citizo mu Uganda Honorable Dr. Chris Baryomunsi aha mukorogu ashoborire cekerize Kabale kuzomunkora konga shibere cyagaruka umukambere president ya habura twashiraho kugira ngo arebe durenje rwita gesende kabanze twakeza kebyo goro rero sisi Kabale yo kanese izamoro tozana kasongora na wakiso ezindi zagapa kuyinje tuzije zitandike ho mweisho hatayakiya Becho sije ya Kabale tukataho iriho kweho ije ebizireho yakutandika ho ganyuma hati kutraplaninga kwa bitwito wa finance turezo sente pata bero tunatwi mredio kugira ngo guidance nari sho kuhabura kwa president ukwishirize obuleba musi obuleba wesh district si what keko de aragamba ebyo tubyo turiho buki Ikigenderwa cha bafu cyo mwakogu kibire kiryo kurundana sente ze kwingana billion emone streka ezo kumaririze byombeke biri mu Kabale town byo kushuburiramu konke kikirire banyuma yo kugira ngo banyuma yo kurundana sente zi barenze hari yezo kandi barundana sente ze kwingana billion emwe na miliyoni rwenda omu districts mukaga heze rukora kigeze sub region tusigire abijuru n'abijuru buhabuzi aza bitubasa kubasigira wisdom Bichwari nijwe waho twashururize sete tukatandika university